say kajibava nauda nawi discipline nawi physical health nawi mental well-being jikdonga hiwe nya sergi chine kala chimang maning la nawi development yang nawi development chiliji nana mi kakali inspiration mi clay kala mi kakana nali interest mi la kaina yang clay chichi la thaibai. Let us not just watch sports, but let us also understand its values and let us live up to its importance. And because sports is not just for games and for entertainment purposes, but it was made to build champions out of inspiration. Kya shikbaya judges kathana bing gala razang khaing so na tum ko tongkli iwi kya shi ku chung mi te jenang so da ringa pa zin shalami li shitle iwi aming na worjinglan makan kala ina ramre when represent sagi ne as ina ka pangkhui khai iwi topic change in the society should start from our own home. Society li khanga je khira se je ka remake up ta na iwe shimwe na khanga je hi hopokra ka je matang ni matuira iwi topic hina ki explain sakli jika aje itum society we along hili ka shoi hi kali le je itum ka tong ka thai se kala khanga je hi lo khira ngai se kha itum akai na ka depend sang ro ka we government kala leaders pingli jahan laga atum na khanga je khira ki ne dang rai pa me kha society ki ji hi we itum na paning yang ka atum ping mang li ka hang ning ne kha na I zang da na I wishim kur guzip ngum ser ka ji adam chuan chili society ki ji hi ka shok ne chui wangai na itum na nature him thala kai na analyze ka sa adam ji chuan chili ot ka ka tong ka hi ka teu aka we na shok ai da hange ka them dang ka mai na pi na khang tha da a tiny drop of water makes a mighty ocean. Chitaya cover kajang kat society hili khanga je khra lak se ka khiba we na hopokruto ka je hi iwi point hina explain sai create point sada change in the society should start from our own home ka je we ka khlat khido aje jim hiwa sang hai ka to ong ko we kare worship hi shim nang sai itumui ningjuk itumui tuimatui itumu otsa ka tong ka hi shimni tam khuye Jaina arma itun society li shok laga kaji kata citizen ng sar klay kaji shim na decide sai Jaina re make up ta katai ma jirang laga I klatali khangaje kala re ki sang khira haya ka iwi shim khru kala iwi ram kala iwi society hi la khangaje khira ra kaji mindset hi lek vai sap lungra ka khania point sa ta kyu wangai na hang khai topic hi ak important sa how itumna akha jila khangaje hi khura se ji ka khare step first step is skip msa bai lak ne chansam sa da hang lo ji ka lui khwa na wa khana ma we he yun hi kachung haning jangai ji laga first step ma khyaw hi skip sa ha ka a ma sam phamre ji takam mai na itum society lung hilila achu itumna kachang kat khangaje hi khura lak se ji ka first step base level li lei dekle na iklata wilung le khangaje khura pungra na I ngaje khai wi chili iwi shim khru wi chili iwi community wi chili iwi society wi chili iwi nation iwi you the step by step ai na khangaje hi ta khura ki ne ka thuma point sa da ka tha da how ji da ga khangaje hi ka tha da itum wi shim li khura man pai ro jo kya ka shi akai na kha yang tang rok laga ka tom khang rok hi lei plungram khokha ka sa famous saying aka united we stand divided we fall ka himam lai plungram ka thuma point li tam khui shikui ga hi tam chite khamaron hi practice sa plungra discipline kala rules and regulation khangak ka citizen a khang sa plungra chansam za da hang logica itumu context ina tangkhul naw ping hi talented sala khai yura khane kha itumu along hili discipline gala hot khana khawat wi wangai ni itum chui khame level jili makaram ne chu wangai ni itum discipline gala hot khana hi lekwai sa plungram itumu li leidak le environment gala resources ping hi mathala kaina chichin khawai sa plungro shongfu korei li khamkhaw mi hedarang ka o hili iwishim ne yang ka chu mindset hi lekwai sa plungre
He got those steps being hina build up some man laga big changes kajiraki. Warning. Juvangina. Kanawa sada legshia ajon amay ngarang sot nauping active apa nauping. Itum na aja society hili kajang kat kangajay kwera laksay jika. Re make up ta society na itum li. Judge misarang laga itum we action hi itum na judge sap lungra society na itum li apang majisirang laga itum apang hili kikam kaugat lekle gaji hi yang pelungre. Ari atam hi wen hopok laga I will make a difference kaji hi itum katong katuing shit salak say kanawa sa dahang wishitle change in the society should start from our own home ning she. Hello everybody. Kathali baring phale Kyashik Paya TNVSA we president Kala Azawi judges Kane Razan Kahaya units kichive we members sai korale ringa pa shalam midale iwi ningle muchuklaka hitada rag zip tekle hi chungmaida pamsi gija iwinningly pin mere kaji pungsok ngai are ina machuk takle kalangaran gahaya iwi topic hi success in life success kaji wi kaklat hi latin to yarne 1530 le originate kasane hi wi kaklat na an advance laka happy upcoming advance ala kaina good work kamatha saga hai chiwe athishuda athei mathira dakle ringa phara dakle hili beisa dakle ne kalahi ina men sala kaina az ichomwe team hile Zang dakle hili bounce alaka ko salaka matui ngurum dakle ne mirin hili ichom TNVSA ichom we foothills area hili lay dakle ping mitfo gichiva hi successful salaka na kering darkar sahire chena ichom hi katada successful salaka na ring rekla jilaka shokra dakle ping katam now ping Foothills li ledak leya students sadak leping razang dak lay sai korhi hili thaing sakhangai kharele ichom he ningrin hagla kaina I hi salagr tamdak leya I hina I hi salagr da ningrin hi hagla kaina laikhang sak khalai kachi he darkar sai ari hon thought hili yanglaka Young low, Ningrin Haglaka namak lay wang itum chochang lagana, mi we azingli, his other pondakle he. Itum Ningrin Haglakana Tamdalelaka, Sedalelaka, Maksa wivang enane. Chiwivangena, he salagr kachi he. Successful salagr kachi Ningrin hiling sakngaye. Kakania point lay. Ichom tamdakle sedakle hile arui tamkhui ka hai sekhui ka hai hina mashabla I atungka laga ina thaiwa ka sa kala ina thai ka sa hili lang mi kharda I hit tamkhuira sekhuira ina hi lesson or hi topic hi Vashung the Matai Barer, la ladakli, Vasamida, Kashung made a Taikira Gajining he. Me Avavu Ari Razan the clipping hina, Tapungre, he lay pungre, he important Sam Mikabuji, Akane. Gatam Kasale, Itum,
Ari razang dagle students itum penghe tam sedakle ne jena itum thang we kering karagle no miregle masam bangrang gaje aware hile itum matrai tam laka continuous acquire knowledge hile bungra laka kakutum male itum pangla kaina hotkana ngachang mashila I hisap bungra dam pangla kaina hotkana Ari hon atam hile itoma ngachang shihau da masangai tuda ayar nga leili itom hi shiman satale kiwang hiwi ka shiman hina itom ngalei hile miwi azingli okthu here itom generation shiman radle kamatiali itom perseverance le phungre choi hailala I akasa phungre gachiwe ningkap hi lelaka itom hi otsa phungre otsa ka hai withile hisa ka hai withile itom moshoila TNVSA luiram le dakle itom mili mangapon la mopola itom khalata na kala itom hi foothills area le leauda mi pingli depend masala itom na sasha break je hangai A very good evening to the esteemed guests, judges, and everyone present here. Iwe aming na surimi judge hoye, ito iwe ni represent kazane. Iwe topic na shinawim to kichne. So central topic hina central at home, absent in power, the paradox of Tangkhul women in public life kachine. Ishi Tangkhul Shinaw being younger, simsai lake, knang lake. In a hagopok sada kodak, are ishi former DC of Ukrul, Miss Kanku Zirilana Hanghai, kodak leye. We rely on women when society is in crisis, but we exclude them when decisions are made. The itum Tangkhul society really young say check of Tangkhul traditional structure sayang. Tangkhul he patriarchal society obviously patrilineal patrilocal. The he get hagle check of in a chak explain with the shortage of because of the shortage of time in a chak of chili detail sam kai kad tadamir now na head of the family to the sawe. The he really in a hankangai ba shinawi position he kali lekle shinawi role he kya ka importance sa laga kha awi position he kathalakla kachili lekle ground reality ji check sa lak se gine jena itum shinaw being ngazin mag amay or akar na zanga cho zat khailo khaimi ya no mi rinji kali lele I mean, pie China na ring pad lake ka na ring pad ka na we nauli ka thada China na ring the clay chi chap cha the ring sak ngai la chine China in a hang ngai baba changes we need a changes. So the first thing here, the important point is hang ngai ba are we important shinaw itum Tangkhul shinaw we important he family from the basic unit, yeah, family in Haboke, chain of village, chain society, and community. The he idom family li avun off kuing la 24 hours. Off kuing cover shimli unga termang violem le summer, I believe. Java avun ak tong zadak le na yang itum na kadam kushu zadai cover. The ji uncle kunang lake. The ari the Kangbaba young say, Jiga Twim took say, no we mirin in a kisangite lake layang, the family li jack important lay, Kala economic with lava, market kata lay, Junga, Sami the clay, food security, to my family food security, Nijiga Chilla, some year village way, especially in a crisis, armed conflict, Dali, Hansiga 1993 and 1997, we conflict chili, cookie conflict chili, are we itum shina along the Kyaka import itum shina along the Kyaka gunmi, a Kyaka role quick out, Chigatawi importance Jaka Yanka. Jaka important later Lelaka, Kuvanga in a apex body li, Tangkhul Naga long with apex body chili, Kuvanga in a atomly members chilama me too.
members ji Tangkhul now long the lobby sai chi yang lobby salaga firstly 10 members sang mi Jaina deducted to 5 Jaina reduced to 2 2 members ji assembly members sa salala without voting rights. What's the use of that yang Jaina in a hangkai baba importance ji itum nation now na hiya ka sadle laga appreciation ji mi ming sangai itum na labor sadle ka itum ni leadership ji khwang tinai sa how yang Jaina ara kachunga khavat laye itumwe village council ka lag khitla representative mile itum half of the itum society composite women and men yeah Jaina proportion he right chai I believe or more than that china na chungmai sara kata sala la voices chi opinion chi just half of the population chi fear ne da khirala Jaina mathuksa itum shinau bing he challenge ka samaning mne he itum da miana bing li kariao se or pangao se chi maning lak mne ka itum we spaces milo itum na cross aga jine itum da we want to live, we are human, we have desire yang ning ga chang la le ko Jaina itum da shim spaces we mang household chili confined masa miya lo way forward chi tuimatuk say education ning jange kala itum Tangkhul Naga long or village from the basic kilewe nila hang song mi by representative ya ji hang kangai ne ari lastly with the code conclude sangai ye jika itum development kurangai jika equality hi kanala ke. Thank you. Good evening, respected judges, and to all the congregation gathered here tonight. Firstly, I would like to apologize for my sore throat, which I'm having right now because of cough as well as all the cheerings for the teams. Okay, my first question, my topic for today, for my speaking is, how do you elect your government, your leader? Question na nga hubong ngayon, are you really satisfied with your leaders? Na kapangay leaders, itong way, are we other in the prepare masalak ne ka laga mobile check sign na topic speaking, public speaking wang da check sa jiran kaman salakay how to say renewable resource energy ching damang chogra daglay chena asiyam sa paimre currently going on situations currently facts being yang da topic e select sane the prepare lam lan sak ne ka in a thai are on current situation connect salaga item we TNVSA team towards sustainable future yeah kala atang debate sagay speakers being participants being na talent may carry individuals activities policies kala government policies yang in government itum we mirinili kana very important. It plays a very crucial role in our life, in our day-to-day life. Mi kumuha kasay the government aka le ngila ke klay important sala ke china na we government leaders na we leaders ka pangdaglay na ringpal lila ningang ungdalila awi sadaglay na ana sasok taglay na we leaders na sasok taglay le chi na niyang laka observe salaka. Are you satisfied with that? Either way, older generations, parents, kala awa ayingana. Himatay ko isal katamnaw itum na ragzip taglay tong katamnawa kasada. Drop out sang master's degree graduation kupkai, master's kupkai, kutonga PhD kupkai traga sang dalira ka. To elect a leaders, you have to be really prepared. You have to be mentally prepared, not just book, not just the education you get in the systematic way, you're through studying the books. Not that. Continuous reading and observation. No way observation in the current situation, general knowledge. Kata the
ari on we leaders ping na kada the rules ha dekle no we wang leaders ke jbajin na ungta mera ine ke jbali elexa ka tha mera ke je itum bap ta gi jine itum na actually focus sa laga main importance mila ki jine ke ja itum we mirin ni government mazang ka itum mang na la masa shap mane ka government rules laws being applied sa laga atum we policies atum na mita gai ayu chunga or wang la katong gi itum we really important side you have to elect your leaders wisely and properly you have to be really prepared atum na shongfully chat laga hoardings yang board flex gra advertisement traga thaye are you ready I am ready Jiang China lastly nangai to elect leaders let's be prepared let's be fully prepared confidently say I am ready to elect this leader for my future thank you Rồi bằng cái phim âm lấy xí. You are ming na leish now kala in a riha katam now long when represent sane kyashi khangia judges paying kala razang khai ya recycle ring pha kala kyak shimi laye azinam twigi ki you topic na culture and development ga tran itum ka jung ga winningly had advanced technology hiktai mang hili machu ga ka zangat wi rai ga sang ga ji hiwa itum wi otur mang li matai ga sang ni ka hang maning manai ka itum wi ngashan hinala khamata ya khane ka ja ngashan hina itumli kibakla ga ji thai mi ye kala itum society hina ga thada ring rak ta lai ga ji thai mi ye ngashan hili gizang itum we traditions values kala tui custom kala itum na ga ta ring rak ta lai gi hikata hina itum we otsa ningchu ka thaping hili tam chi thai bi da itum we thotrin chan hili ngasun ngasake jena itum rai gisang hi tadai dum we mirinli matai sanghai rai sanghai morally socially hili refer sai jena ngashanai na itumi rai gesang aningni jat khangrum ji tran itumi society hi maling mai re kare sada social development hili la itumi ngashan hi na ka ka role khumi ye ka jia itumi ngashan hi we values ping respect khalai kala ningathar corporation kami kala responsibilities khui githai hi thai ngachon mi da itumi society li jingring sake chitha da itum we jat khanawa tissue da itum ring khangrum je tran itum we society hi chingri aina okthi room by mere jamsali itum ayia work now san bing di khichan han lan hanai nang handra khya shida kala itum community hili itum na ga thada responsibilities khui laga ga thada ngachon mi ra ga ji ga khniali economic development hili la itumi nation hina chung ka ngachon mi e ka jai tu mi thot rin chan kala itumi traditional art craft kala thadai thumi pangthem ka tha hiktha hi itum na mathala kai na sakhui lagai thuma pam he tourism apa ma khang sa laga itum hiena tan khui laga itum kuchung ka raisang bai khring khrak hili countries kuchung ka china atum na raisang da ringpha da laidak lai hi atum na atuming shan hili khaya shi laga atum lai shil agai na khuye kala thum thalagai na preserve salaga atum ngashan hi promote sai jitha da itum lai tu ngashan hi li aman sakla kai na khui phungra kala jitha ka itum nala ngashan hi mangai na ring ka pha ji samphang bai ra lansin rin ni kuchung ka katan na samphang bai jitha da itum Rai sang we thought atishu try to social media hikta hi shichin na gai to mingashan hi preserve sabai ra chitha dai tum rai sang quick ra tishu da rai sang hi na la itum we ngashan hi le challenges ka chung ka khurat la ye ka cha itum we chat na ka sa khamatha hi ngai ro nai na shiman man pho khai re itum we social media technology hikta hi mang hi li ngom chat thui hai da itum we tha da ma hu chin ga hai tha dai tum we chat khana ba hi shiman thui re society ya khana mathala kai na rai sangai re ji salala Yangkung ji tran li society ji na ngashan hili mangak la khayama shila jat ka satam ji tran
ang yung maklaya ahi kipakla gajima gatha yang saure chen itum rei gisang we alung hili itum mi ngashan hi la jangthai phungra itum mi khamthang ngashan hi leina sak phungra staka itum wi ngashan hi la maling mai tham mai re kala itum ideas kamatha tha gatha hi la khushok la kai itum mi ngashan hi mashman kwai arhon thot na ning chang dak lai zat na dak lai tha ta khushok la kai itum rei sang sak pa ye yaron ngala ka sa da ngashan hi matha mai sa raisang mai sa jaka hi to mi ka responsibilities ne yaron ngala itum avva hi to mi yurwi mi ning avva ne chitao kita itum na ngashan hi li itum leigashi khaya ka she na yaron ngala sa laga itum ngawai laga hor ngasak phungra chitha ka itum wingashan hi matai mai matha mai ka khlat lai mai ra kala next generation hi nala itum wena young khui laga itum ngashan li khaya shi laga hida dang rin bai re kala ka kubali ngashan hi haina rai ga sang anik ni hi zat ngurum plungra chitha ka zat ngurum plungra kala rai ga sang hi na itum wi rai ga sang hi na itum wi ngashan hi li ngachon mi ye kala rai ga sang hi na itum wi ngashan hi li maling bai ngasa ke jitha ta ngashanai na rai ga sang ani kini hi itum hi matha mai da maling mai da chat ngasak se jiga itum yaron ngala itum hi na la ngashan hi li aman sakla kai na khaya shila kai na khui laga ngawai laga itum itum ngashan hi promote sa phung rai je hangai ning shne Good evening, ladies and gentlemen. Legacy sot now being galakyashi kanya churches iwe amingna yui mushun awungshi ihi lengangjing katam now longwena represent gasane in a quotation ka hobo miki technologies is best when it brings to people kajili musun laga technologies specifics alagaina achiva chat gpt we pongli matuire katam now chunga zanghai chiwi wangaina natum kutong nala thaiser leire ChatGPT awi definition or awi full form nava generative pre-trained transformer kichini yang. It is an AI chat box developed by AI Open kichiko simple aina hangse jaka katam now being kala ocha being na complicated salaga hai question magathaya dam chitranli or skills stout like high atom jitranli chat gpt li zang la kha hanaina ngara rik tharza aina chithei mi yang hiwe alung hili katam nau chung kana shichin ngui hai thada theida lei artificial intelligence is a Artificial intelligence is a replacement for human intelligence. Kachena shichinda klei thada theida lei. Artificial intelligence na information migahai ji khuilaga khalata analyze masala judge masakwila migahai information jile sakam zalaga stagnant sathiga hai education gachung lei da lei. Jaina rajang hai legisha so now big as a make sure Ari Atam Hitran Hiva. Artificial intelligence is not a replacement of human intelligence, but it's a tools enhancement. Gijibahi Taikwi Laga, Shimhan Unsar say Gijahi, Ari in a healing and Inglaga Hangai de Leye, Jaina, Ot Katonga he, pros and cons lay Sarayang, Jaina ChatGPT with pros and cons Laleko, pros li Kigla Jakava, Ava. Nana apam ngatay nga da pam sahi ji salala atam ngatay da lay sahi ji salala ava 24/7 hi available sami natuna magatay gat onga helinga han kui bai kala awe negative na ba apps hi merkhaliba outdated salaga high information natumni provide sami da leko China atam gachida fully depend masala ituna nikang sharwa lungni shichin sei gachi hi hangai China in a kanawasada hankangaiva ChatGPT is a guide yang ChatGPT should be a guide, not a shortcut yang
a helper, not a replacement of hard work. Cái hi hang lang ang sama ko ning share. They can zin Razangai Saikorli Ringapa Shalam Midale Ache Hiwe TNVSA we station yang Ningyang Lake lighting here ja lighting mom tasas ja natum bile yang kala ga mathai sagi gi jikawa ngosona bing na hang hai le la nawa jimik tunai ka kyang mu shok lo mang hai pasine ka ji we TNVSA we lighting hin ka natum na ko tong yang kala ga ile ka tai sang phong hi bang ring ka pa ka ni ji hang hai de yari le yari hikida Here one he kiglay he to taser guy ne jikava a one he katas haran itumna ya kamata a one ji anganam he mata na lere kamata kala ada February la right the February 14 Valentine's Day thangala na vinda itaway kibana kamile jule mutai ka a one poke hatang tangin bam ka selfie ka lo social media le Jogalga ringa pa yang Zena Achiva Awani ya matana ye gichi mang maningla Awani ne itum kumoli ki tamchi take by itum liki message middle late hiajin kyoka tio making hyo yang say Awani itum mikumo mirine na Traka kungrai Kungrai hi mahang chawrung naga makungrai Aka Jogal sauge Ngator tak kesik ikui ru talaga ketui adam citaran ituna khyang dam di awon lo ngau zao in a fresh sat ta mata ta le sai kami kumo ketui Twitter le ka katha curly cur itu we ko ta yang quisam na pai fu le desert dik cur cactus ta da jene khang le de la ngala ka chang khat kham tha hi younger ji kan tor Twitter ka yang lo da jena idong we kala matai wi chi de Monday ng tor Monday rai ka atang Sunday shuti sa sa mo ring pa ta da bam la ka Monday ng tor ka ya ko la gi jing sang ka dam na bi na a chon dang sider de lo za na homework sang mi je ma sa rang wo ka won da ma tor ji dang na zao ma tan shun le shone ge ji hangai le kala awon hi na ka tha da won pokla ka tio na we buds we da atam chang de ka man da awi full hi da mo won chaw rong la ga in tang da won e takka mai na mi ku mo la ngnui la ga tum pra ka ta we na tam man rasang man da itu mirin aka we itu me achuk itu me paila kaina itu me karin jiring wa khwai mi ku mo la ngai cha de ring e agwon na ki darkar sakle ji ka ba ter yang kala chingham kala ngalei katum hi darkar sai takamai na mi ku mo la karing ji saran successful sala kai ringra ji ka ba itu me society legacy itu me encouragement clay itu society hi darkar sai ji ne kaja awon hi itu na thingrong hi chingham ma gang apam de hayau sei ji no awon je makhar mar de mo won mar de ngu yaura takamai na mi ku mo la society environment kamathali mahai tu ga Warning. negativity na kupta itum maring ra ka awon hi na rau thui la ka itum ni kamatha hitam chi the ji ne kamatha hiya ka tam chi yang no stage kya kamatha awon hi na hiya ksuk mang ra khuan awon hi na itum li awi purpose hi tha da stage li mathang sak kala mi kumo li kamatha color la sho sami la ga rau thui ki the tha rau thui chi the sa da itum mi kumo la chi tha da hiya ka tam sang da rau thui ka itum mi kumo na khisar ra yang jene
awon we na itumna tamkhui paya khaji khaba awon hi itumna horda laga naik ju sak ju lala awi khama thang nam je mamang lak made takwe na awon we ni tum shikhui laga itumli maka pha kya khana itumli yushi yingsha sang mong sala itumna athuk mukhui la matha maida awon we tamkhui laga chimi the sakhui laga itumwe society na iwi je Time's up. tamkhui laga society munga wa khmei itube mushun mukui thela kaina ringfa ram kala matai mai thui de TNVSA hi mina ka how TNVSA sang sak se ji hang hai ni lagar. Good evening, everyone. Respected judges, teachers, kala musanopin cycle, mutum cycle li iwi kya kashimi dele. Iwi topic hi ari serial number 9 e nagde ngai gai ne. Chena ila iwi kashap extra ji ila mudu khwai sare. Iwi topic hi AI, artificial intelligence ke hi ila jusagwi jine ina mtaila ke ne ina artificial intelligence hi matang li khimim tingai kla jika firstly AI hi khikla ji mutingai ka khani le AI na khisa shab kla ji mutingai kala ka gathumali AI hi na ka tha da otsakla kala AI wi types khikla kala AI hi phakam phakla ka ji hi mấy khai ngay cái lời chửi thì li AI này mình không muốn thùng vi or Indian si thùng vi cái tầm nào ping or employee vi job si replace sa de la cái gì tầm ngoài mấy khai ngay cái lời threat opportunities hi khi lấy cái lời gì in hi mình đang đi mấy khai ngay gì này trên AI hi khikla ge adam ji tran AI hi ability of a machine or computer systems trên AI hi mi kumo itum da ta kamena tam khui ge shapa kala decision khui ge shapa mi kumo itum men ta kameni mi te sa ga shabi AI ne ji ne kala itum da shampan en hang se ji kha AI is when machines are trained well. Jadi, kita ada sampai ni AI kaklan hi thai. Cina kakni li ina AI hi na kisah sab kala jadi mekhangai ina AI hi na kata ada sakla jatham sran data gacung kawin ahi tam khuije kakni li recognize speech itumi tuya akon hi recognize sa peji itumi zakmai hi detect sa peji itumi zakyi cycle hi ana recognize sa peji kala kagathumali itumi tuya chanhan lahan itumi tuya internationally chungkome majority hi AI na recognize sa je thege je Jena mataila ke ne AI hi na decision kui kala itumi future hi data collect sa ya thi shuda predict sa page ne jeni itum na example sa da AI wi example sa da ida da aka khani hanga ye Google Map hi na itumi traffic jam gathak sa hi itum na detect sa pe kala voice assistants like Siri or Alexa hi Google or AI we example akane ChatGPT kitha kala itumi face unlock sa dagle hi athang face recognize ka sa athishu the face unlock itum mobile resident dagle hi itum na AI na ji sa sha awi pong sab ji ya ka sa sha be ji ne kala how does AI work AI hi na ga tha da otsa khlak ji tam ran first step hi collecting huge amounts of data data ka chung hi collect sa ka hi thili akhlata machine hi data hi process sa ka hi thili information mi shoke
cái là chịu chỉ li machine sorry awi khangwi juwe na automatically improve salaga itumli information best information him shoke gijine kala ai we type c kim mai kla jikha narrow ai number 1 le narrow ai je jene hini khi ka da osa kla jikha narrow ai does one task very well je ka kni le general ai hina mikumo itumi ta kam na ngai cha da saga shap hi general ai je ka kutumli super ai hina smarter than human mikumo itumli thangma me da osaka sabji hi super ai je kina ka kutumli is india good for is ai good for good or bad jine ai hi ba phai kalama phamani ji hi itumna sikichin a thi should depend sai jine jina itumna thangmai la ina si chin kha atam sep sara mirin itum nam tai sangra kala itum na kele sala ina si chin kha job loss sara kala privacy issues lera kala itum na misuse ka tha atim sran itum na sa de le ka tong hi sa khyang chape ji hang ka ba ni sila. Hello, good evening, everyone. My name is Soyarin Keishing, and I'm going to represent the Lishipung village. As today's TNVSA sports mainly based in youth, the topic which I have chosen is regarding the youth are the pillars of the future. Firstly, let me say one quote that has been spoken by our Sir Nelson Mandela. The youth are not just the leaders of tomorrow, they are the strength of today. As it is clearly said in above quotes, we youth play a very important role in the future, in our nation, I mean. And then, to build a good nation, we should have a good positive mind. We all humans face different mindsets, but to build a good nation, we all should have a positive mindset. As it is said in one of the story that one is better than two. Then and secondly, I would like to say that education is also mandatory to bring a development in our nation. As it is speak by our chief guest, that education played a very important role. Education gives us a disciplined manner and it gives us a leadership in the society. And in a conclusion, I would like to say that to achieve all these things, we should put our trust and our beliefs, everything in God. Thank you so much.
Kiashik by judges kala hilera sangai sonobing you are ming survey in room point represents hat laye arizang I topic matui ge you mangale arizang rakang nimbana hangai re chi chitaka inan ngachei huilaga mama thamana jikhawa kathada yam sok khawai kathada nganingra bajena youth matailai ni youth hili rajang dak lahi youth mangogi da yarong la mangogi da chili hangra firstly ithum varishine je phapta laka vareli ngachi phungra vareli khangachi hi kathakla jikhawa mikumo wi mangali makham thak sa hi ngachi phungra mikumo tong kha yaruina society na legishi gaji hi vrivrana khamayane je chithaugi da ithumna matailaina kusui mam thamne jika yam sophungra je kathakli jika arui society or arui thadi youth li hiova yenglaga khamanggaza jause drugs adwataya hi kathakle jikhawa ngasonaw Thailand ngasonaw na kasui hi hienar ta chang kap talaide ithung ngasonaw hi ngasothe phungra ngasonaw khongso he atam le phungra example le ngala ko hi jause ngal ithung moi cham khamang adoda hi ki khawen maram de ngasonaw wen kasui na rade taila kaina iwi arui ina iklata proof misabe ya tam hi kan thui gaine kasui atam aram masui sabmre ili gaji confident lei gaine kathakle jigawa rida atam lila ishawa ba longwing kahanga naga laga athumi tam chi theiji ngana khui laga ngana ka mamanda kathakle jiga iwi mai thui jing so naw ana kasui tangai na ina yam shok faisa jine chithaugi da arui yanglo class 5 6 7 the hidaka hiwi stagely leidak living he mai gi jimang shema laithura cham khor ma kamang laithura hi ram li laisar leire mayon saga ina chithaugi da ava vanam taila kaina hi yengsang mira kala kharnau sa da khleya ramni than da khleya hi thada yengsang mi plungra ji hangai jine azi hi iwi hi smart lam samne thasal hi TNVSA rajang laka iwi kan khana iwi katong jirali hili kanga ning hui hi iwi katong asana hi matu khui nga da ning sila gaire yawi katong kana participate sa kai participant nimwang apang panglay ning family say participant being Tami Paura Ara kana wasada issue kui si kui ka fai saura yawi na ka katong mai na mong mi khwai ke chi phanyung sak tale